Kardom Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponitha Borpathar police atum Santipura long cement ka thanga truck along pen aronria horkier kinepdun ni phaing kwera phwajo Borpathar police station ke parlo angkang Santipura long naka checking ke pado ponahut ihum truck number NL01Z6599 along kirikakuru ke pado pon bomahut aronri pen keban Arunachal Pradesh horkier nepdun long check Nonamat ahor la pena truck Borpathar police station along si bipon koklang driver saphan nebing nang pon lo sita ko matsik ke ban ma labang so bang phwa phanta ritarlip pon bomdang birta kirip duna hot anki bukajan pensar kurube Karbiang news Kheroni Southern Forest Range along Kiki Bom Ranger aphan Kalilia koi kibipon Patumia Narlo Kheroni Southern Forest Ranger akihai Harsingkram sa toiben ingnam sai khiatum kahomri damahot komatni thingpi kang huatum kerok tang a thengpi thekdam ronglo alang litum nanga pachini tuna tengke bangso thengpi ni ingkoi ni thongke paprang se komatni thengpi kang huatum kerot tikang bonta arwi kijang botor ke me mejok kang huatum kerok tang a thengpi chingthum tamlong lidarlo lapen ranger Harsingkram sa amena asai ka chiklem vera joini patumi ingnam Raikom sai khietuma phan toisi kerotang athengpi thekdam longsi patumi ingthum dam thailo bangso thengpi kang thum dama hot ingnam raikom sai khietum pinangan chipaduk nang lupata ningjepon bonta jhagatum kachilang sileda joini ranger Harsingkram sa phan alam kladak di ako ranger Harsingkram sa phan niphaing ko rotrokarni delikas Karbiang longpu anyu salong ada berta long ke paklang dadlo bangso news along kalilia koisi paklang pon puta nang pachini do lapen ke lapusona bangke chokche lapen adimak long along leli pin pen bangke thana lam thi ke toke chokche puta pherang ke atum athengno ningje pon news text report Karbiang news Pini dilikas long ke klang news long nili che thek long je thengpi kang hutum long involved do pu ni phansi inu ran sara sin ni phansi ke ko asi hola na ke ko tumbang ke sobostu bang ahok abostu bang chin je delo alamang ke lasi non la sobostu lo ma ni tum ta thengpi chiri ko warda je diti toilo patumi narlo mulo amasi guti rijapa gurilo staff tumha amasi sodi mange thingpi da thigamong logjarlo amasi da so thingpi be kiroke dulo chiklung jondak dulo so thingpi amasi pachim thigamong lo ala thingpi da banasirlo amasi so thingpi chirko waransi damlo amasi nangla daily news mange ni pinsi theklong mangke je involved do je thingpi ni tumsi tum department tumsi ching thumdam nilis ke toilo wan thailo pu mani phansi ulta bodnam la sin ni phan mane na kilang ni do tumsi la solam mangke ke tham lo lamangke je la so thing pi jurito bang nili ke abi lage bang komane kachung dam si tumsi ke claim lo so thing pi ke la si so thing pi ri ko warang lo so thing pi chiwan hulo kita tuar long ta gari aino daglo hola jaga lo sport long amasi gari chubonai bom huta adhangta bagdo gari bona por aja sport long mala so ang bonta tuar long ta kiba kodali pe nang hudunang wangsi isuar hang gojal la huyala gojal huli ga ber huisi kibio gojal ka ke ding pe la ke honda missing ka suya retilo la huisi aber ke to ama gari ta puncture thailo na sinang na video da thelong ko video da to gari puncture aro muli accident ho to ge 7 baji 8 baji ano lalu ciri ko barang ke liya jo gari puncture apit gari chubonai lang tayar chonam lang lalu thone se jo na ke le la sinon la so news on nilphan bodnam kuribang nilphan kelang ni tomsi solamang ke ninjelo ke suman lamang ke masih alamang ke na tumta la sobosu bang lang poneng chok chok che ke alamang ke
asinon la ala nitum staff do kisuman la sila tumta kisuman sport lo manga la tumta theglong lo tum so so gutti ma tumta non Nilip and dai thoran ka chilling thora towar. Nilip kalioni sanglangkat adolong pen tudlok ha dai thora hithian ka chilling thora towar bi ningkreng holote longle adukle langle te langa thaya matsi awe. Lapen non barikha hotke towar pia longamatsi bahari bharia langbungle ajole damte damamasi athayawe. Jong pondeta hingnoni dai thora nat pen KACEM Education in Church Richard Togbi ahem thiku penamasi lapuson alangbung dong ponbong na athayawe. Lapen hapu nili panat pen KACLong election hotke pahaiduna bangphu MEC pobitrong pia hem thiku pen amatsi lapuson alangbung nang chimanlu tangte nona porrata tumka cheleng sungdu nangaret ki komatlo ningkreng hotke bike mati motorcycle pen kita matumki longle aduk kachinglu ponang kangnim ponang adu kapot inukan suang ta nang chimanlo lapen non barikha hot pusit pute motorcycle pen kita matumki langbung lang pletle pakoi pon pete dama masi athayawe ikeng langbung ikarsi king of chamlap anpin lapen langbung apot long penanta chamlapli chokji lapen motorcycle ata keter kiar pensi hem chili damji ihin ke nilip MSC pobitro rong pi lapen ihin ke duar bagori Richard Togbi atum KEC along kachi toidun lapen rat ki pahaidun ke kom se kom takalioni sanglang khata dolong pen hadai thora hithi an ke kacheleng thor atowar pi ke mesen pen selam pinangji apolo athema nilip MSC ta hakedam tanga ningkan penle langdam lo pulo tangte ningkan pho an KEC along serang hoi ingni dunlong lo lapen ako noni phong joksita serang hoi si pangni duntu longlo lapen duar baguri emisi jokta lapuson thak lo apong KEC along serang hoi pangni dun det etlo sitame akenang sotnai ratatum kacheleng thora towar pi aking keng lep ajoy ke joywan nang ji pu towar ke aningkan ta lapuson chitong ponang bomla ningkreng hut kringdang kringphun ahut lapen barikha ahut kicham kichie hut kidam kibang kasik sak lapen long liaduk kiter kangnim ponang lapen langbung kiter kachinglu ponang si kalioni adolong pen tudlok ha dai thora hithian ke lapuson si ratatum ke akisung chichak pon nang bom lang puta cherok tok ratatum pinanganatum kachithan pon paduk News Text Report Karbing News Marat mareng lapen lang okaren pen kipati thide jia puthak cherok tokomai kangni Manas Central Range atum pen patur pipon pini silveta organic market hithialong lang royalong karen pen okiri lapen marat mareng okhung ke pawede jia phanpura KEC pen notice ki piating pen kang hapon jia puthak cherok tokomai kangni labang so mai silveta public garden lang chariba binong teron pen mai chari ponsi la solong forest ranger koida timung lapen long net bid officer tingku terono tum chitong dun lapen hadak arat aphan okhung lapen lang okiri pen duwai ki chora puthak cherok tomai along RDP do lapu forest ranger koida timung pen lam ki jaipon ki non pen ki itum koson ma kireng lason si marat mareng lapen lang ogatumba phantami inghon ponangpu lapen rai ponangpu la ansi itum munita tumta rengpu athi non Caribbean Autonomous Council pen isialo mati notice paklang pen marat mareng ki pachan ponji lapen okhung ke khanga phan KEC pen ke pachinialo mati notice dulu bang solam kumatni patoi te pen okhung nepdunlong check pelote laki wildlife act pen hem kangsam thap thoji puta kladak pen ningjipon lapu forest ranger koida timung pen phirang kengno kaningjipon ki News Text Report Karbing News
Ini bang kaya ladak fast lo la silveta kiba organic market sibukul so di la kasi kicing silo pini awareness program kibige la pen laso kiba program kiling kaya lagi central range manja intensi kedeng iklo Tetang ke ladak la nangli tumben kopi pi ladak rasan nang tumben kipacin kang tungkel. ni ili tungka cepat pacilikan tunggu la puilo je la illegal hunting kuno illegal fishing kuno hedi laso puthak mane awareness spread lo je Mana inton nang ko. nang ko kuno pergi alu boleh ini bukan kesun lah boleh la environment kuno sih so puthak sih mane awareness program tapi Lakan lasan tak cerok to kami frek ahwalong tas kami arrange kami padut pun bilang. Antara itu semua lah sebelum manja. So program ke up to 1 month sampai jadi, non penceng loh ya, up to 1 month sampai.